Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi leli-ke, noma uma ukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenze ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhe engizoloke ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke. Ukuze zingakuphuthi kulezo ndawo wenza njengamanje, ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba lona-ke namhlanje ngilethele-ke udaba-ke olushaqisayo ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke abantu abaningi-ke basale-ke bebabaza-ke bebambe imilomo-ke laphana-ke kusabalala-ke ividiyo abafana abebeyiphuza endaweni yokucima ukoma, ba-oda utshwala obuningi bagcina behlulekile ukubukhokhela bonke, bebese bephoqwa ukuthi bazidlokodle ngamabhodlela ekhweni lezinja phecelezi ezinqeni. Lesi sigameko senzeke eZanzu Club ePretoria. Bahlukunyeziwe-ke lapha labafana-ke laba-ke bethelwa-ke ngamanzi-ke, bashawa nje impela-ke bahlukumezwa. Kwase kwathiwa-ke kwabekwa amabhodlela, kwathiwa-ke abazidlokodle izinqa-ke laphana. Lolu daba-ke seluhambile-ke liyatrenda-ke impela, selize langenelwa-ke ngisho-ke nayi-E_F_F. I-E_F_F ihambile-ke yamasha yafika ngqo endaweni-ke yesigameko kuyona-ke le club-ke lena-ke uMalema-ke sekwathi-ke ufuna-ke umphathi-ke wayo-ke le club le aboshwe-ke ngokukhulu-ke ukuphazima kweso-ke laphana-ke. Mina ngizocela lapha nama-comment section-ke usho uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngaloko udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.